Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Investigation kadang ya. Kalau di pun melakukan saya, itu fail tu buat. Nga imat kum kalong nama ngambat tatip bahan dari kayu ya kali buat nak kalian USP. Kalong imat kia. Klem sangat. Te kalong hata di ten lewat lah ketar mau pingam lah menong. Haduk ini yo ikat detail investigation report. Agak bala om do kini ski kengat ski. Tuno BSF, syadu berdar buat siap di motion. Tengah ya. Pi yang isya kam jong BSF kan di long syati. Dan rei hak ni ka jingdon han ka dika smuggling. Kata long ka jurisdiction joki long nomor balai don kan ka imat ki ro kidon ka network. Lese ke genca intelligent tadi. Deka don taru dan rei kata kamu pingam lut benda komen thane. Te isya hadu kong dai yo ya ka detail report nak kalian jong USP dan only ngala. Mut kajur pa kajing kayu tu sabang dai sudah. Iya kata ngamnang mandong namar ba nga imat kadon. Lem gupta kumnu ba BSF untip la seba katakan kali ke bakit di tagi buffalo. De la se kadon ni intelligence report ke bakiro kiya. Ki don ki informal la se ki bakayu. Den rei hadu ban ong e ban siat yo buriu ngatrai kata kade ke ba. Musuh Trump at kolong pasusi.